Hakajingya chakmat ke Lempung Ïalehkai Meghalaya Games kirang bat ki Thei Ïalehkai na kelang ki district ke Jowai kilawan poi ha Jowai West Giant Hills district hakakat khandai tarik ukala lengkat araja arpusan namar ban nadu ka arpau tarik ki jing Ïalehkai babun jat kin sedang lat nok ke jing Ïalehkai football kabala sedang syuaha kini ki sengi baladam kumta na kaliang ki bor penyat ke West Giant Hills district kila priang sobaya barok ki buan Ïalehkai na ki district beper ke jela hakajaka kabala penkre ha mukla Hakani ke jing penyang burom ya kinong wan Ïalehkai la yadon lang UMLA ke Jowai uba wailat miki shila ki bor penyat ke district ki balam khmat ke Meghalaya State Olympic Association ki officer na ki tenat sports and youth affairs ke sarkar jela bat kiwei ya borok kinong Ïalehkai hakani ke ski la priang burom dak bapen ko prendia tlam kum joru ke jing ai nong muna ki ID card bat kiwei na lor ki balapen kre ru ya ki jing bam Habaya kran bat ki katu kat ningot ki rang bat ki Thei Ïalehkai bat ki official jongki ki layathu halor ke jingwan jongki Shaka West Giant Hills district kumjo sha Jowai ban shim banta hak 6th Meghalaya Games hak ba ki lapan pau ke jingkmen bat khmilan tiru bakin yo ra nam job haki judging Ïalehkai bakin shim banta Hakani ke jing penyang bantai ki no Ïalehkai la sakhi ki barat ta tam ki de ki khna Ïalehkai Gymnastics na East Khasi Hills district Kapten Jofi Kapten Kiba ko do Kyrwoh Saha Jiao Di Malaysia Malaysia Jowai Le you Le national game Le kaya you yoga gymnastics the yoga Bila Ikai bah kumno ban Ïalehkai Hai Bila jule simbenta ne Tang mentah first time Tapi sengau kumno ka ban Ïalehkai simbenta hasil banakam recommend But ka expectation jangan kadai ba aku ben Kiba kan ni ka sports but aku ben lakai ki international game sabar aku ki government ru kan nyarap yang kan ni expectation jangan but kin ai bun scholarship but ndai ta yang ru ikini bun kin lakai ki dan kiwi sports ru kumjo te aku ka ni ka karate ru kelarung ha Olympics te aku sisian ba aku lakai ba ben practice ba ben yo represent ya ka India jungi ben lakai Olympics expectation jungi ni ka Meghalaya Games kalau ba ngila ben achieve you have Meghalaya jungi kenang ba na ini jing Ïalehkai barat na Meghalaya ngila ben lakai sabaru so ni kerpat na ka sarkar like the way bangi ngirang Ïalehkai bahkan support yang ngiru hakikam nani haki like komentang dewan Ïalehkai na bar kumtu ki award si kumtu bahkan nyarap kenang mangiru ngila ban nyarap lang haka pokali jing tournament jangi kanแต่หากเลี้ยงจงกาจิงเป็นแคร์นำตากันในกาจิงเละไกเพราะนี่ละเลยเป็นแคร์หากิตายบละเด็บแต่งักระแมนบากินกีปารลอกจงนี้กินซาเยอะชาอยากตากจิงjob ke ke bagi la pen krek nambah kini kita yo beladap. We are gathering here to represent Meghalaya Games. So we are from gymnastics and we have a lot of students now. And I've participated in Gujarat and Kolkata sub-nationals, and we are also going to participate our first national school games for the upcoming in Kolkata after this Meghalaya Games. And the preparation of us, it is good, and we hope that we'll win some medal and we'll get some more motivations, and I guess everyone has prepared well. I'm an athlete of wrestling from Eastern West Khasi Hill, and I'd like to thank first of all my parents who allowed me to send me to this event as Meghalaya Games, and secondly to our coach Kyrwoh Jutang, who is our coach in 14-8 MMA dojo, who sent us to this Meghalaya game, and I wish them a good luck and hope they all win the gold, the bronze or the silver and the bronze medal. And thank you, all the best. The reception here, the people here are warm, the people here are very welcome, especially to all the athletes. And when I see and meet from different districts also, they are very friendly, very warm, and it's good. Overall, it's good. The feedback is good. Tingi kini kena barok ke badan hadian kini nak team gymnastics jangka East Khasi Hill district. Di
ka ni PE do ni babun ni gudan kini ki kena badang de ki ba 5 6 years 7 years 8 years but kini barok hap ko mini category gidan hadu kana mini category gidan sub junior gidan junior but ki seniors di gidan playing junki ki bula one sim ta hap barok ki bin khale ka 4th ka 5th mi khale games dan ke blang shu sedang mo kamtam kini barat libun hina di brasus tanam gymnastic hi ketika cingil akai ka bang haban yo bi ki khana na do kidang kidang khlong na mabli kidang la ban le akai bhan mabli kidang flexible mo te nang ta de ni haka jeng jungwan ka chungi shakani ka 6 Meghalaya games ni lapan krea ta da la no system ni lapan krea one matang step kan ka 5 Meghalaya games ni one man practice biang kina power min kina practice te kalau ka chipin kre hina ka banda chungi boroshi snem te ngilong badan bak dok ta bang yo mo bon kini ki khana kiba don ka ching 8 ka gymnastic ban one join mo mar bon na ki pati mo kim da khamsa ban one join ka gymnastic mo ndai mentang ibe ki pa chumi kala saman su tho mo istu baka kistu ya ka jing interest jing ki khon ken hakanuka discipline bakin nen kini par khoi ki khana ki bala ji di da mon jing ki one join ka gymnastic but kita don interest ru din kata daw ka sapoi ka do ka sri ka bamenta tinga aku muka competition manager ka juga por ka coach gymnastic ting aku play ya ka MSOE ka bala Ila ka bala tingi bangin one management ta ka 6 Meghalaya games ka blong ha Jowai Nakalyang MLA ka Jowai ubalakmi lanti ba kumbalay treshitam nadu kisngi baladam ka Ïalehkai kan long ka bajab ha barok kiliang ulaang baga jingpan kre ka long ka bayat bet yat nanti na ka benda ka lempung bat ai ka jingket bok ket riang ya barok ki beshim benta ulakan turu ikipat ba ka West Giant Hills District kamtam ka snong Jowai ban long ki biat lang hakino kino ki benta bat ban priang buram ru ya ki ba wan nabar ha ka jinga dai bat kino ki jingdon kam jongki namar le se don ki ba poi Jowai dang ha ka sien baningkong Hai jing to ni Meghalaya game ta kam ada yo ip na do gini ki mo na do ada ekti hi na pentip ki na do last year po ka tura wa ekti ka West Giant wo host ya ni ka next mo ka 6 Meghalaya game ta Meghalaya yong i kam district daya cha chutom de kre chutom hi na do gini ki sngi ko de prangkat wa phi langer hi daya chami na ki thau ni meeting ta nga snya ko men ne wa to wa ne ka maximum ki waro hi na ki game ki wa to ki athletes ki to wichim benta yo hado kamaman ka test nya komen yo to ka man ga udah lai baj bad yo luti hele wa hagini kisngi ko da wan le dang man ko lai baj te henre nga ga api le na liang yo nga yaki athletes ki wan bad kham tam yaki nong chong chnong yong ka West Giant bad kham tam ya chnong Jowai ro wa i na liang yong i umani ki bru ki wa priang burom yaki ni ki wan chegani ne ba em ne perdi gini ki pli perlok kam Nagaro Hills ki wa yu ong boy dang kani ka first time ko wan gi tem gi pli guam tip ya ga thau ga bhau ya ki jing em kam gi bon tanga yu luti kam gi nong chong chnong hayong ka chnong Jowai hi ro ko wi wo mani ki wa priang burom bat ki wo yarap ya kini ki players ki wan kini ki thau yong i Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukam shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya